Shampiyona ya Saudi Arabia yashoje umunsi wayo wa 14 aho byahereye ku wa gatanu Al Ittifaq inganya na Al Ittihad 1-1, Al Taun itsindwa na Al Riyad 2-1, Al Nassr itsinda Al Khalid 3-0, Al Ittihad itsinda Al Raed 4-3. No ku wa gatandatu Al Hazam yanyagiwe na Al Hilal 9-0, Al Ahly inganya na Al Shabab 0-0, Al Fateh itsindwa na Al Feh 1-0, Al Wed itsinda Al Khaled 3-1, na Mak FC itsinda Aba 4-2. Naho uko urutonde rumeze, Al Hilal ni iya mbere n'amanota 38, Al Nassr ni iya kabiri n'amanota 38, Al Ahly ni iya gatatu n'amanota 27, Al Ittihad ni iya kane n'amanota 25 izigamye ibitego 13, ikurikiwe n'iya gatanu Al Taun nayo na 25 izigamye ibitego 9. Iza nyuma ebyiri Al Raed ifite amanota 9 na Al Hazam ifite amanota 7. Naho abafite ibitego byinshi ni Cristiano Ronaldo umaze kuzuza 15 na akina muri Al Nassr, na Alexander Mitrovic ukina muri Al Hilal akaba we amaze kuzuza ibitego. وارفع الخفاق